Umra'da Maksat Ustazımızın cemaati hazır Umra amallarına kirişip Kaba'nı közдөй келе жатқан чагы бардығы талбия айтып келе жатат. Çoң жамаат машалла. Арасында аталарыбыз, энелерибиz, çoң ата, çoң энелерибиz бар. Жаштар бар, бизге окшогон эр азаматтар бар. Аталарын, энелерин, çoң ата, çoң энелерин жетелеп келген. Устаздын коштоосу менен машалла азыр умра амалдарын аткарууга киришип, мейманканадан чыгып, Харам мечитин көздөй келе жаткан чагы. Аллах сиздерди дагы ушул жерге жеткирсин. Аллах сиздерди дагы ушул жерге кадам бастырып келтирсин. Аллах сиздердин дагы күнөөңүздөрдү кечирсин. Аллах сиздердин дагы бала чакаңыздарды ушул жерге насип кылып алып келсин машалла. Сиздер үчүн жалпы жамаатыбыз менен дуа кылабыз иншалла устаз баш болуп. Сиздер келгенде бизге дуа кылыңыздар. Азыр мына Сааттын имаратынын алдына келдик. Иншалла бул жагы Al-Haram mecidi. Mecidin içine kiremiz, Kava'nı 7 жолу айланып tavaftı başlayız inşallah. Allah жеңил kılsın, kabul kılsın. Dua kılıp durunuzlar. Dua kılıp durunuzlar inşallah. Sizlerge biz dua kılaylık. Жалпы el jurt, mamleketimizin tınçlığı, bütündüğü, elimiz, yerimiz, dinimiz için dua kılağız inşallah. Allah kabul kılsın. Labbeyk Allahümme labbeyk. Labbeyk Allahümme labbeyk. Buna cemaat. Maşallah. Buna cemaat. Allah kabul kılsın, jеңил kılsın. Allah kabul kılsın, jеңил kılsın buna. Atalarınızlar, enelerinizler, жақындарыңыздар mına tavaf kılganı girip baratat. Allah jеңил kılsın, kabul kılsın bardığının amaldары. Kiyinki safarda, kiyinki cemaat menen sizlerdi de alıp gelsin maşallah. Şunda bir dua kılaylık. Maksat Ustazımыздың koygon tertibi var. Bundaş aytkanda lider umrada bardıq ele cemaatlar şu ayaldardı ortaga alıp, anan çekelerine büyüt mırzalar, erkekler tizilip ortaga ayaldardın katarına hiçbir başka adamdardı, başka mamleketten gelgen momun musulman bir tuğandardı, namahram adamdardı ortaga bayağı ayaldardı turgan, ketip baratkan katarga kirgizmey жоқ da, bardığı bir-biri menen mına kol karmaşıp algan maşallah. Özü ушундай тартип менен болгону жакшы да. Буга чейинки мурдагы жылдары, bir топ жылдар бою ушу умрага келген, Индонезиядан келген, Малайзиядан келген, Туркиядан келген тартиптүү жамааттарды көрүп биз чындыгында суктанаар элек. Азыр ушундай болуп атат, көз тийбесин машалла. Башкалар биздин жамаатыбызды көрүп суктанып атат. Allah bizge dağı iman verdi, bizge dağı tertip verdi, bizge dağı bir жақшы sistema verdi maşallah. Allah kabul kılsın. Biz dağı bir sonun cemaat bolup, başkalar sultanarlık cemaat bolup, bir-biri tutup buna girsek bolup da maşallah. Bardığı son. Allah kabul kılsın, jеңил kılsın. Üzündü көрсөтөм эми. Benim bu videom, bu seriyam kimdir biröөгө bir пайдасы тийип, ушул видео аркылуу biraz bolsa dagы таасирленип, мен дагы ата энемди жөнөтөр элем ошол жерге деп, biraz bolsa dagы көзүнөн жашы чыгып, иншалла ниет кылган адам болсо, ошол ниети аркылуу тез кабардан көрүп, ниети аркылуу кийинки жылдары ата эне бир туугандарын, таята тайнесин, жакындарын, бала чакасын кимдир бирөө ушул жерге умрага жетелеп алып келип калса, же баягы акчасын төлөп курбанчылык кылып жөнөтсө, биз ошого себепчи болуп калсак, мен ошого сүйүнөр элем. Мына bir топ жылдан бери ушул тармакта кызмат кылып атабыз иншалла. Ар бир кадамыбыз, ар бир чыгарган видеобуз, ар бир чыгарган чыгарылышыбыз кимдир бирөөгө пайдасы тийсин. Эл көрсүн үчүн эмес, рия эмес. Биздин ниетибиз жүрөгүздө иншалла. Аллах разы болсун. Башкалардын ушул жерге биздин чыгарган видеолорубуз, сөзүбүз аркылуу келип калышына себепчи болсок, ошол болгону машалла. Азыр мына Харам мечитине gelip kaldık. Allah kabul kılsın, jеңил kılsın. Cemaatimiz menен. Assalamu aleykum. Kettik kana. Allah
İmanımdı bekimdi yaratkan Allah, rızkımdı adaldan taratkan Allah. Uylasam da gülsem de şükür kılamın, musulmanmınan keni elhamdülillah. Allah, Allahu Allah, Subhanallah. Ömrümde, yürüğümde sen üçün Allah. Allah, Allahu Allah, Subhanallah. Merimindin, berekindin çeki yok. Tügün bugün baylıktı arnap canıma, tübölüktü bakıtka çığır saluğa. Kubanamı suyunum baktılı canmın, Muhammed'ka ümmet kılıp yaratkanına. Allah, Allahu Allah, Subhanallah. Ömrümde, yürüğümde sen üçün Allah. Allah, Allahu Allah, Subhanallah.